The Maid. Nje kwi-opening scene sibona nje kukhona ikhaphuli hleli embedeni bese ubaba wakhona avuse unkosikazi wakhe awema. When I tell you that she instantly gets bored, like bored kesana. Sethi lo baba lo ucela i-breakfast kulo mama lo unkosikazi wakhe. Yo, kube ukuthi umthintile umsusile yo athethe lo mama ekuseni kanje. I assume ukuthi kusayisekuseni kakhulu kodwa nje energy engaka yokuthetha ekuseni. Lo mama igama lakhe uSibongile. Sibongile atshele umkhonyana wakhe ukuthi akazenzele yena i-breakfast. So nje already siyabona lo mshado nje yo u-rocky. Lapho lo baba lo can't believe it, like he's in disbelief. He is so shocked, he's shook. Sithi siyabona uSibongile uyadrive imoto yakhe abe nenkinga emgaqweni. Kube khona omunye ubhuti